Ftit jiem il-bogħod mill-miliet l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż taw l-awgurju lil xulxin f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' martu Lidja u bintom Giorgia May żaru l-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta sabiex jawguraw l-isbaħ xewqat tal-miliet u s-sena l-ġdida lill-President tar-Repubblika ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Hawn kienu akkumpanjati mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg u l-membri tal-Kabinett tal-Ministri. Is-Sibt wara nofsinhar ukoll il-Prim Ministru Robert Abela u martu Lidja Abela laqgħu lill-pubbliku fil-Berġa ta' Kastilja fejn taw l-awgurju lil xulxin. Min tfal għal adulti u anzjani kienu kollha jistennew ħerqana biex jiltaqgħu mal-Prim Ministru u s-Sinjura Abela f'din l-opportunità sabiħa. Il-pubbliku se tera wkoll is-swali tal-Kabinett u tal-Ambaxxaturi u kull min xtaq seta' jiffirma l-ktieb tal-viżitaturi. Intant l-Arċisqof Charles Scicluna u l-Arċisqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi ukoll laqgħu lill-pubbliku fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt Valletta fejn in-nies hawnhekk waslu l-awgurju tagħhom għall-miliet u s-sena l-ġdida lill-mexxija tal-Knisja Kattolika f'pajjiżna. Il-familja Abela flimkien ma' membri tal-Kabinett ukoll kienu fost dawk li awguraw lill-isqfijiet għal dawn il-festi.